Agsudaryo kan. Nag-live na puloso na ako. Buya na ko na. Patay ba? YouTube. Hello! Kadagiti 2 million in the house. Happy watching everyone. Agala na man ti mga baktot na DJ Facebook page. Bukan din direktor. Hello, Hindi ka magpakita. Nagparupa. Hindi kasi nila siguro na tayo. Din naman. Mga dakas na sound. Maya. Hello, good morning to all of you, my dear OFWs. Saturday, November 21, 2020, kakabsat iti mabilang, manipod ito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Dahito'y pagayam nyo, manong iyo, ading nyo titangatang, dana ka po dito YT, ito'y numutibiyang. Happy watching, everyone. Kaslana na fan nakakon eh. Kaslana na fan kwa. Mapang makipunsyon. Kasi da igalo. Hello, kada kayo aming kakabsat. Hello, message kayo man po. Sampay mamalakan. Hello, Mami Mai. Happy watching, Mami Mai. Thumbs up tayo kay host. Thank you to 2 million in the house. Hello to Joby Pablo. Thumbs up Dan host ko na.
Agyaman na kini Joby Pablo. Joby Pablo is watching may isa nga entry. Pablo. Hello, Joby Pablo. Oh, Joby Pablo, danagamon. Damat kini Mami Mayon, May Urita. Urihanan, dito wala makapaba. Oh, urihanan, hanto ka mo lang ang babak ko na. Hello kada kita talo nga buybuya, talo pulo nga buybuya. Hello Joby. Hi sir, salamat Joby Pablo. Hello to Joby Pablo. Salamat. Alas 10, 24 apo dito yung Santa Cruz, Tenerife, Spain. Ang live na basit, medyo tapno umado basit ti WH to numutibiyang. O sino pa dito may isa dito yung magbuy-buya? Anong bangal daw yung amin kakapsat? Sabado kakapsat. Domingo na bigat. Dagiti day off nga OFWs. Ay dito ang mga anti-barbecue, kada pansit, DJ Parparke. Kumusta kayo dito? Singapore, Hong Kong. Okay. Hello Joby, inya mo ubra Joby. Lagi ko. $2 million in the house. Thank you very much for watching. Sure. Agdubdub mapan work, sir. Kano ni Joby? Hello, Joby, Pablo. Agdubdub mapagkiya di work ka na. Alawin, anos lang. Kinamnaman. Gagati si Seaweed Girls. Hello, si Seaweed Girls. Nagbaliwe. Pero din ako Hello, kadagiti si 5 million in the house. Ag message kayo harel. Hello to Maribel. Hello to Maribel Lizardo. Nagan nyo kag susurat nak ne. Nagan. Hello to Malanay. Mo kay datoy. Malanay. Mrs. Malanay. Okay, Mrs. Malanay, danagamon. Ni Joby Pablo, ni Maribel, ni Mrs. Malanay, ni Mami Uramay, at danagan yung magpatay. Hello to... Thank you, nagan. Tanti ng lugyan, yak may ladawan nga lagsak, kasla di mapesat. Ada mo. Hello, kadagati 6 million in the house.
Thank you very much. Thumbs up kay host. Ginaganyo. Susurat ako. Kariring ko po, maglay ba man eh. 7 million in the house. Thank you very much. Hi to DJ Arnel Takmo. Imbangal daw yung aming kakabsat. John J. Joy Jane Bidad. Okay, Joy Jane Bidad, done. Baka mga bakan. 7 million in the house. Masapulag message kayo, tanumalak ginagan. Maribel, Joy Jane Lizardo Bidad, happy watching. Hello po na ni Joy Jane Bidad. Maribel niya mo, bra, Maribel. Joy Jane Lizardo, dance po, dance. Iwanin na daw ang naragsak. Yes, please. Malama, busing ko na. Hello, Teresa. Risa Sebastian, thank you very much, Risa. Risa, thank you, Risa. Hello to Sir Arnel Takmo, Sir Arnel. Kamatat tayo oras, Sir Arnel. Good morning. Thank you for dropping by, Mrs. Sir Arnel Takmo. Maria Eloisa Molina, gure ka thumbs up, gure ka may kutay kangka. Hello, Maria. Maria Eloisa Molina, kasinsin, kumusta ka? Thumbs up kay host. Sa letter ng day. Sarap tiralanta, nariing itibayag, narik-natan. Mag-message kayo, nag-message ka Eloisa. Nagiti 7 million in the house. Happy watching. Kawawit ko lang, sir. Sir, kumusta ka? Good afternoon, kasinsen. Siya naman ka nag-ramid cake. Magpay. Biyag. Agaramit tayo po iti bibingka. Hello to Marvelin Pichay. Hello to Marvelin Pichay, Danagamon. Marvelin. And Sir Arnel Takmo, Danagamon, sir. I'm from Afghanistan. Okay, dagiti amin nga abuy-buya nga 9 million in the house. Masapul nagan nyo na isusurat ko. Asino kada giti magbubuyat at tapo iti mabunot into tano ag live na kaya Facebook page. Ora dami. Pero kay isto una si PS. Adda mga uawag ken kala stress di parbangon aneg mo samit samiweng. Shout out to DJA manipot kini Joby Pablo. Hello to DJA from Joby Pablo. Sir, miss da ka dagiti viewers ma'am. Ipis na ka? Kino? Kita ko. Sagatong gabi ko. Hello, kada kayo amin. Maribel, AJ, DJA. Hello, puna ni Maribel. DJA, kumusta ka DJA? Sir, agarain padek ka madamdama? Sir, sa Sabado tata, agarain padek ka da time mo. Tasya ko tiyag live no Domingo, Lunes, Martes. Sir Arnel, ada time mo, agarin padek ka tata? Tanon tumalpas kag live sa naktog live to numalmalom. Basit.
Wow, sige, kunan ni. Okay, thank you, DJ Arnel. Wanda ka, urayin da ka dagiti viewers mo. Aglalo kiti babakat. Kung nata ka, ang mga live ni DJ Arnel, kung busy gamin, kung nakiso nga damdamagan da kayo nga dagiti viewers mo, nga ina nga babakat, agree din ako. Kung ni Apo Arnel Takmo. Alam mo, sir, thank you very much. Miss da ka dagiti ina nga babakutan. Da kayo po nga 7 million in the house, paki-share naman po. I-share you po DJ Kwayo. Joy Jane Lizardo, happy watching, 8 milyones. Sir, din na nga babakot kag beses na kanyak, nakita to'y niya sa Cyprus sa taji mo no Amerika. Dadwa nga nag-message kanyak, apay ako, wanted ko na. Hello, Catherine Cantor, danagan mong Catherine. Kati, danagan mong Kati. Ayan, nadanagan mong Kati. Babakit lang makamiss ni kini DJ host. Aman, babagkat na daan nakiktutak ang awan live ni DJ Arnel kung nadalab ko dagiti pada nga naeda danen. Okay. Okay lang met insan kung ano ni Eloisa. Eloisa api naka-day off ka. Eloisa mo no, madama trabaho. Alam sir, mas napimpintas ti bakot ngam dagiti ubing. Awan kapadpadang at danggang. 9 million in the house, masapol ginaganyo. Madama trabaho insan ko na ni Maria Eloisa Molina. Luwadam ko ni agbuy-buya ka baka tanda ka dita kasi same. No, tumawag ka di balayo pakustam to da mamang kin ni papang mo ni uncle kin nanti nga gidi kakapsa mo. Ay apuhan na kung garod nga love ni DJ ko na mo ni Kati apu Kati agi-agi mong kamanin. Hanap nga love ni DJ ko na ni Kati. Okay, na kaya po buy-buyang 7 million in the house. Nasumuka ko nate pag-live ko dito YouTube nga gamit ko cellphone. Thank you DJ Arnel Takmo tapan ang isurong kanya. Nagaduwa po ti pagdambulak. O sino ti mayat ti bibingka na basa. Agaramit ni Mami May ti garamit tayo ti bibingka masapol nga ad leche evaporada na. Ebap. When insan, kataw-tawag ko lang itay. Okay, ebap, kapsat, ebap. Tapos, ikamot ti, kuwana kakabsat. Wananak nga love ni DJ Sweet 16 naglanggamin ko na ni Catherine. Dati mo dato, itay, kuwana, datay nyug na. Dahil kakabsat, 7 million in the house. Happy watching. Madama ti agmemerienda ti linapot. Madama nak agmemerienda ti lamnapot. Alay, bagpay sir, dali na po tita. Mami ti linapot nga niya nabungon. Sir, nabungon ti sa badata linapot mo. Wano ka sa no data? DJ, at linapot nga kunam, nabungon sa ba? Wano naikiwar-kiwar lang. O 9 million. Hello to you, Jas Molina. Hello, Kasinsin. Jas Molina, ni Kasinsin, Josephine. Marvel share dan. Naganyo. Nabungon ti bulong sa baser. Patupat nga rud, sir. Gidi sumurag dito, masapol nga kasjay kayo mo tani. Kasjay kayo nga, kasjay. Hello to Mila Aquino. Hello manang Mila Miranda. Hello manang Mila Miranda. Thank you for dropping by. Amang mangang kano ni GA Tilinapot. Naimas talinapot. Idi ubing kami kuno agyading ko ta tumakida no kako. Agaramit ka man tilinapotan. Kunada. Hello, Jess Juan, Sherdan.
Barintidog, sir. Ano, barintidog? Ala, tinupig, sir. Data linapot mo. Barintidog no, tinupig. Okay, okay. Dagiti 10 million in the house. Don't forget to thumbs up, thumbs up. Thumbs up kay host, kakabsat. Sanlatan ading nagpasbay nak lang makita ti live ka, naka-live ka. Okay, thank you. When binuon nga dokot, adino ko DGA. Sa answer ko na. Thank you Manang Mila Aquino. Dagiti sumirip-sirip apo ditoy, alak agyam-yaman nak apo, ibagay yung natatinagan nyo. Agyaman nak kini Manang Mila Miranda ti ayat na apo iti dayto yung Facebook page. Kas tamo kanda ti YouTube channel ko, dakay latapo nga nakasupport akong dayto yung mo. Tay nalinta at nagiling aja isang host ko nanam. Tinupig! Tinupig tayo nabasa dajay kasinsing. Tinupig nga no mapantay makipas pa yung video ko dati ti aja ti balkuton tayo ti basket abot-abot. Obo! Basket nga abot-abot ti pagyanan ti tinupig no mapantay makipas ko di paspas kwa. Iya dayo unay basit ko kwa. Makita yu dato rupak. Kada akun ayat ko ayan ni Raise ni Ezra. Biyag ko agsing-sing pet kanto. Madama kami ang mag-arami daw po ti bibingka nga dukot. Hello, kadag iti amin na po nga 9 million in the house. 11 million gayamon. 11 million in the house, kakabsat ken kagayam. Happy watching kada kayo. Biyag ko agsing-sing pet kanto. Tinubong kumaabo ko sing apo. Nabayagan na makarkarambay tayo tinubong. Mamabadin lang nga tagtubong dito eh. Nagimasan ta merienda ni DJA Merry Christmas. Kunana ni kasinsin. Nagwapo. T-shirt mo sir. Kunana. Nag-message ni sir. Dati joma ko na kay imbalo kidi nag-live na namin sa natin ko bagada kidi nga dabranan ni. Tawag mo kasi sinambra ka no. Oray siya ko miss ko. Ala dumami ti Paskuan mapapaspas ko klatangan ko na. Hello kada kayo amin kakabsat. Uri ka Patalastas aten, kumusta kayo amin? Dagiti makipaskwa. Anong sanda ka po nga kadkadon iti mga 27 minutes? Kusilapan ka, sagsagot ko dagiti apo nga 9,000 in the house. Bye everyone! Madamanak dinner pa lang namin. Okay, Manang Mila Miranda, thank you! Madamang agaraw-karaw ni Mami Mai. Kita nyo dati Kita nyo dati pagtudok mi ti barbecue ng katindagan, for Diyos. Barbecue da. Happy birthday! Maribel, sino ajag birthday anak mo dajay? Nag-birthday kita nyo na ati pag-barbecuean. Naka-adwa nga dangan, one half. Bossing Jay may kadwa ni Jane. Ni Jane. Happy birthday. Kung di ka agpos kalatan na di Jayan, dito yung page, di kami baga mag-birthday. Hindi nag-birthday ni Bennett, nagararamid ko ti video, tapos nag-birthday dyan na mga maisahan ka nagaramid.
Kadagiti apo nga 9 million in the house. Thank you very much for watching. Tanto panangiparignang ang nagiyagap na awan ka. Marimana po iti arami iti Royal Bibingka. Ada to ta sa ngaylimi nga inang babakot. Birthday da. Dagiti ninang mi, dagiti auntie mi. Happy watching ning. Awaning. Nagsarap na Kusilapan ka. ipasulit to Kasinsin, kumusta ka Kasinsin? Kumusta ni Len? Apin mo pa ni Jay Australia isuna? sakto Oy nya damag yuhin ni kwa kayam ni Jerry Ugas kano titabon kakabsat. Mabalin na po iti ang biyahe nga mapandigay balister mapangi Flora. ang nagiyagap Maribel, mabalin ti ang biyahe uno saan? ang mukha ang babawi ka. Nubigatsan ko na. Nubigatsan. When bossing. Nya di bigat nya di bigat. Damage has been done. Bigat punpun na ni bigaton. Pagharap sa maitura. Ansa pa na yaw awi di jay na nakay masayagan na. Jay ili wano di jay Flora. Way ayan na. Awong pakadamagan. Ano yung lobelya ko ma? Wait bossing. Intun nagsarap ta, kusilapan ka. Ipasulit ka do'y mata, ang kumitaken ka. Kambasit na suro. Sakto ba'y Kanalanam. Yan ipababa. Yak amo no kano tabon kana ni Kasinsin. Damagan nyo man kasi no nya dyan yung mabalinti ang biyahe. Kasi no mabalin ang biyahe, mabalin nga mapanda ang bukin ni inang makiminatay. Hello to Eliani Domingo. Consuelo ka no. Imasayag da di Consuelo. Nakapan ajay anak manang Nobel. Nakapan ajay anak manang Nobel. Haan mi pa'y amu kanon ni ate Nelia idinagchat kami. Kung garot ang amno papanan na no pangkitaan ni Jay Flora, Jay Consuelo, wano di Jay Flora. No mabalinti ag biyahe. Kagita ka payagan, nung mapanda kitaan, siyempre, ado ti payagat tagapayagan nga mapandi jay, agbo mapanda makiminatay. Ano mabalin, mapanda mapapanadain ang kini ni Ambo. Tostado durante más tiempo dará un sabor más intenso. Lakitaan nyo man, kakabsat, mapanda mo makiminatay, kay kayso na nga datoy tayo abroad ka, tayo makapan. Ko rest in peace latan Kasinsin, kapidwa Jerry Ugas. No Merkules kano. Merkules. Aba silang aldaw. Kapat patay na di kalman. Nagran nanday di admin Maribel. Nagnanda da idi admin Maribel. Pag naanggarod datangag no bakano agita ka balisteros na makanda di Flora uno Consuelo. Siyempre matraffic na Maribel kasano ti kuan na ajay. Hello to Eliani Domingo. Happy watching Eliani. Thank you very much for dropping by. Saan na mapuputan? Condolence, iti Ugas family, apo di Jay Consuelo. Happy watching ka na kayo. Saan anong di Wednesday na tayo? Wednesday. Makadomingo na lang. Kung ano, di kalman tipan nakatay na.
Di ba adasawa na dajay nga taga-ili si kayo? Thumbs up share dan ko na ni Eliane Domingo. Maribel. Di ba data asawa na nga Rubion sa idi dajay? Gigit ti kalsada jay ang tibalay ng kulmaling idi ka ada balay na dajay at taga ti asawa na idi nalipat akon. Ada putot na. Ada putot ni Jerry. Nabayag kami nga dyan nakikita idan na po. Agya mo na Lani Domingo. Imbang inikanda ni 89 days na admin. 9 days. Nagriga mo matayin, iso tapay timangkod nganan no manungara aldaw mo. Awan ti mabalin nga awam ti mabalin nga agwa nga nasurok nga duwa Domingo. Mga 15 days kasi latang nga may masayag awan datan awan na diyan. Hello, kada kiti 8 million in the house. Ay pa pumapanaw Buya kay pay. Kore ka ada pay 28 minutes. 28. 5 days lang ti daduma kuna ni ka just ni kasinsin. Daji kartatan ngam no isote ka ng ti gobyerno kanan ti lentag kasinsin nya nga road. At least ini kanda 5 aldaw. Hello, kada giti 10 million in the house. Thank you very much for watching. Pagkiki sumurok, ibagayo na ganyo. 11 million. 11 milyones, kakabsat. Nya na kamo, tisimrat nga 11. Forever, pakpok, solo 28 oras, minutos. And never sapay ta, di ka mang liplipa. Sapay ta, di ka mang liplipa. Apay ni Len na kasinsin. Ni Len na mamandi Australia. Hello to Glenn Mano. Hello Glenn. Apay Glenn dong kuha ka? Glenn. Day off mo Glenn. Lendong. Day off mo. Ag thumbs up ka mo to na. Thumbs up de Glenn dong. Thumbs up kayo. Thumbs up. Thumbs up. Thumbs up. Man. Awuno ni Kati. Hello Kati. Hello Kati. Happy watching Kati. Ni Kati dato. Sigurado. Ang ani ading. Ay break time ni Manong kuna na mo it. Break time. Natay ka ni Jerry Ugas sa Glendong. Lendong, agwa ka man, message ka tala, ag tay ka kati i-moderate ka. Ag thumbs up ka, Lendong. Nakayat ko. Hindi nga man nayat ko. Lendong, ag message ka man tay kang kati may jacket mo. Agsikay ko mga nagtakwait, agkikita kay kumamot. Wanos ba yung mga bawal mga robot di papers na.
Okay, anong sa nyo? Oray ko 25 minutes na lang live on. Alipas ko lang ti may isang oras datoy. Ag text na met manong. Buenos. Ag text na met manong. Ang agwa ka, thumbs up ka kuna. Ang ka text. Like ka. Ag-like ka. Like. Ag-like ka. Len. Tugot amo na. Maban lang agwa, agtur, nagsiaton. No! Awan met makita nga like dito adda. Hello Kati, hello Ging, lani ko nanam. Adda kita mitayan ti kwak, datayan ti sinan kasjini. Diyan ka nakakastas. Posible nga awan, like ko nanam. May grade. Ginaketak ka rin doon. Apa itong dongin niya tile YouTube mo, taga-Australia, amo na host. Mayat, Maribel, i-like mo aji live na ading ko na ni Maribel. Siyempre lang ang YouTube niya, Glenn. Tapi nada YouTube mo, nadamo YouTube mo. Damo YouTube channel na mo ito na. Wow. Nada YouTube mo dito, yung isang nada YouTube mo. Wow. Makastrat ka na yung YouTube mo. Tapi siya, ano sa mo? Tuy biar. Hello, kadagiti 9 million in the house, kakabsat, ken kagayem. Anong sandak 23 ka minutos, sakbaya po nga pakadanak, may sala oras ko ditoy. Garamit kami, agtudok kami kanong. Agtudok kami kini Mami May. No agtudok, agtinon, makas-asawa. Naguri ka anak ko. Dati man, para kada kayo amin nga buy-buya. Da kayo apo nga 8 million in the house, dati Ito, penal para pas kada ating kayo. Montaria, nandyan dyan, nagado. Okay. Niya mo matayin. Anya tukudin niyo buse tududo. Agtinudok ka. Agtintinodok kami. Agrami kami barbecue. Sa abaru ket makasaasawaag mga sawaag ti anak ti manalon ta isut magustuag tadu agarado amet agarado aduam nga trabi agriing kami agin narado kami sa abaru ag makasasawak mga sawaak ti anak ti mangalap taisut magustuak nagkamel agkamelakmet agkamel kam adwan nga trabi agriing kami akin kinamel kami alawon-lawon kasinsen, thank you very much. Kamakasasawaak mga sawaak ti anak ti doktora
Taisut magustuak agtudok akmet agtudok kamadwam natrabi agriing kami tintinudok kami data tintinudok kami Lalaingin yung arot para na po daw to kay tal daw yung tudok. po na po daw no aldaw di pa nagtinudok na po daw tubing Ano? ngom no rabi di pa nang tudo mo puno ka sa noong ang isip ti rabi kas dito kang isip mo tanak mo Tapi arot niya dre. Daw mo. Sabihin mo na lang. mga sawa at ti anak ti Bolde Star taisut magustuak aglabus nakmet labus kam adwa sabi agriing kami aglinlinabus kami happy watching to mamimay nga musem-musem dito abay ko lagluluto ti anak ti koboy taisut magustuak Pagkarata buo mong ganyan. agsakayak met Nasisita. agsakay kam adwa Nasisita. Punta. Pangit. No, lusog ba? nagwapo kita ko ni bagay ng ano Para di masyado. ikas din naman Dara, kasi mo man. saan Kuya. abaru makas asa makaaramid kay nga aglilinabos kay latan ko na ni Maribel Lezardo Labos sabay tudok labos sabay tudok alangan lablabo sa latan na mututudok ko rin kasanon adwa labusan ka no sabay tudok tudukom niya ti kaya mo matudok di ubot na wano di Hello Maribel! Kumusta ka Maribel? Madama alabang? Kumusta po nagtis 9 million in the house? Okay. Dajay man iti makas asawa. Hello Maribel! Kakatao ni Maribel. Okay. Labo sabay tudok ading ko na ni Mami May. Tukming nga pinalkang. Nabayagan kon to'y lubungin, jakpay naramanan, tay kun kunadaanan, bilin ay anak ko in kakadraman. Ramnan ay kantay nananam tay tukmem nga pinalkang. Ay nakitak tao, Hello, kadagati 9 million in the house. Aguni kayo. Ba't si kayong 9? Aguni kayo mo't 9. Oh, 9. Aguni kayo mo't comment kayo mo't 9 million. ayan yan nga or, Nakagbuybuya na. ayan yan nga or, Anyan nga ornos ti unegyum. Nagdakel-tatul bekti lakasayo. nabayaga kon to'y lubungin, Jakpay naramanan, tay kung kunadanganananam, bilinday di tatang, ayan akuing kakadramanan, gayam tay nananam, tay dukme mapinalkang, tanta usum, naposak mantaso, susu, naposak mantaso, puti punganyo, apa pala dyan pungan ti aprusam, po daw talong, napakatalop ka no. daw talong, Nagpo daw talop. nagpo Daw talop. Lopot ang kinupin mo. Amo mapampasyaran. Irana natin kupin-kupin. Por Diyos. Nagadong nga bol ng diling mo. Lalok ti
Adanak Award Concert pero agdengdengeg na klang ko na ni Joby Pablo. Hello Joby! Joby, thank you very much for listening and watching. Masige rata. Malpas to na tati 8 oras mo di tayo ti work mo. Okay, nalpas man hindi may saldaw. 45 minutes, 45 milyones. 15 minutos ko lang na po. Iso kagananos kayo. Buya. Nabayag ako Kunto'y lubungin, jakpay naramanan. Jakpay naramanan, tay kong kunada nananam. Bilin day di tatang, ayan akuing kakadramanan. Tanam tay nananam, tay skukunem nga pinalkang. Gayam tay nananam mem abinal ka. O dati man na ate man vitamin na ni Maribel. Kailangan tinumuha. Vitamin ng Maribel eh. Maribel, ang vitamin ng katano na pibigsak at malmalom. 8 million in the house. Thank you very much for watching. Okay, Maribel, vitamina, vitamina, vitamina. Only you can set me free. How I'm all misery, and only you can make me happy. You have made my dreams come true. How I'm
You love me too, oh I love you, oh I love only you. Every day, every night, you always in my heart, and Mother Earth keeps beating just for me. Oh darling, every moment you're here in mine. Don't forget all worries in my life. Only you. Isalayo ka kabsat. Only you. Kutong dital-talo na nyo ng ngag. My dreams come true when you love. Only you. Every day, every night, you're always on my mind, and my heart keeps beating just for you. Oh darling, every moment you're in my arms. Don't forget the worries in my heart. Only you can set me free from my long misery. Only you can make me happy. Awan kas jay admin. You have made my dreams come. Kutunti bangkag ka na. You love me too, how I love you, how I love only you. Bunar ano ko tunti bangkag. Ang mimisay kasjay. Kada buos. Ay man pinakutong para kini admin ni Dirabi Bossing atay gaput atay sikalaing tinayayat ko kuna nagayam. Oh para kini si dati man ti para kini admin Catherine Escalona Cantor. Dati man para kini lakay namanin. Matatay nag-ring kami, kapi kami kini mami may makanak malagip ko atay ko na. Sigurado ka di nga siya klatin ayat na ko na mait. Okay, 7 minutes lang nan, malpas na ko na, kakabsat, nalpas ko ti may 1 milyon na oras. Malagip ko, makakasama makini kay Kati ko, niya Kati ko na ni Mami, ni Kati rin, ay pinatukot ko nga si Kalay tinayat ko, agriri, ano nga mamati ko. Hello mana, hello May, aleste besamot. Sapay kumabiyag kuta endingam, un-unoy tuy agayat ken ka. Tananaiga meriti ayat, anagtaud kaungan tuy pusok. Ngityan rigag oray ayat paiti karubami kay inayat na. Salang nga siyak ti inay ayat na, ayat pa ni karuba inayat na. At least dua kayo ngay ayatan na. Puso kenrik na, jak kaya amapukaw ka din na, si kalae ti inay ayat ko. Mo di lang pindas na Kati. Amukon nag-live na dati ti patukar ko king ka. Apay ni Maribik. Hoy kumusta ni Maribik ugali serya? Hansa mo makabuybuyan na dadal sa mo cellphone nan. Kalaeng
Napatid ka dito'y puso. When sikat inay ayat ko. Uray lang naderder to'y puso ka mo. Uray ka, tekang kabay ka ti may isang sonata. Nangitiki kaya rigak ken ka. When sikat inadar. Hello ka nagti 8 million in the house. Thank you very much for watching. Da kayo po nga 8 million. Susuken rignak 9 million. Hello Eliani, kumusta ka Eliani? Emikag na layon. Naragsak pilubong ko si kalae. Mira, falta 4. Ya me puede dar. Ayat ko si kalae. Usal na to'y biyag ko. Napatay ka dito'y puso. When sikat inay ayat ko. Napatay ka dito'y puso. When sikat Hello Gina Bailon. Hello sister. Blessed day watching here in JIL Taipei Charts. Happy watching Gina Bailon. Kaya mo nagtiparagbibuyan ni Apo Gina Bailon. Watching here in JIL Taipei Charts. Sir, shout out sa mga kasama ko dito. We are watching. Hello, kada kayo amin na po dita. Jesus is Lord, Taipei Charts. Dita po Taiwan. Agyaman na kiti panagbibuyan ni Gina Bailon. Kaya nagiti mga kasamahan niya dyan sa Jesus is Lord, Taipei Charts. Kakapsat ken kayam. GGAL, iso dahil kiti Jesus is Lord. Hello, Apo Gina Balanay Bailon. Happy watching kada kayo aming kakapsat. Happy watching. Hello, Ging, Gina and Ging Lani. Happy watching. Hello to Rhea. Hello to Gina Bailon. To Rhea Taguba. Happy watching, Rhea. Agya mo nakakabsat ken kagayam. Dati man itisagsahod ko kini Gina Balanay ken ni Rhea Taguba. Kadagiti amin na po nga Jesus is Lord. Nga kakadua mga kasamahan ni Gina Balanay Bailon. Diyan sa Taipei, Taiwan kakabsat na imbang malem, na imbang ibigat siya amin. Adapay arijay katimman men. Okay, Kati. Dato yan iti para sa ka, dudugem barukong ko. Hello to Maribel. Hello kada kayo amin. Kung na ni Maribel Eslabon Lizardo. Kati, dati Catherine, dato yung te paraking ka, dudugem barukong ko. Dudugem barukong ko. Hello to Rhea Taguba, lagyan mo na kini Gina Bailon, ni Eliani Domingo, ni Catherine Cantor, ni Mami Mai, kastamat kin ni Maribel Eslabon Lizardo, ni John Jane Bidad, ni Glenn Molina, happy watching, ni Eloisa Molina, ni Kasinsin Dia sa Molina Suniga, to Ading Glenn. Kada kayo amin na po nga bubuya iti dahi nga kanito ni Manang Mila Miranda. Happy watching kada kayo amin. Kaya man nakaputi pa nagbubuya yo. Apo dudug kada berderem anya pa itinamlamayan na bossing.
dudugem barokong ko. Derderem barokong ko dudugom apaw. Hello, Ate Rosemary Juan Julian. Ate Rose Mariwan Juliana, pi-watching ka na kayamin. Elena Ramos. Manang Inaki. Agyaman nagmatkin ni DJ Arnel Takmoy, di pa nagbaybuya na itay. Happy watching DJ. And of course, kina Ate Belen. Ay na, nagduma jay. Anya tinagdumaan tin dudugem konderderen. Ajak sa mo ti pagdumaan na Maribel. No dudugom no kunana. Aji kasi kasjay nangom no dordorom pagsisinaom. Aji sa? Anya tinagdumaan aji dudugen ken derderen na derder. Aji tijak amo ipa-question kung madamdama. Hello to Gina Balanay Bailon, happy watching. Ag live na numalpas ni DJ agda arim padik ni kami. Aglalo kadmin balin bopis no kwa. No madurduran ka na madudugan ako ag bopisan ko. Kausi mama. Sakit pa yung ulo ag katawa. No dordorom ag bopis no kwang. Kausi. Hello, Ate Nancy Bon, Patrick Contilio. Sawot nangarod admin, bopis ko na. Ay, dudugem barokong. Permi na kita kantakin ka admin. Para permimet kita kita derderem ka na dudugem, da kita ti talaga kukam, kano. O dati mo, agya mo nakti kadimteng katibiyag ko. Okay. Mali na kuaunay kati na datilatan na kati na nagragsa basip. 2 minutes lang ang kakabsat. O aldaw nga naglabas. Don't forget the aldaw naglabas. Lumalagit ko ang daw ang naglabas. Dahil nila ilong mainta nasama. O dati nga aldaw nga naglabas. Maribel, kukuha ka numay. Samit niya yan ayan. Awanan nilitay pasig ang naglasa. Pinagpag-ibig ka marinyan sa patang sinamanda. Nagtuyos pa aking Hello to Rhea. Hello to Lirisa, Sebastian. Tayo makamurmuray nga makaturturog ako kung ano yung Gina Balanay Bailon. malakip ko ba'y daigdig Di insawag mo, ang siyang laing titi patpateg ko. Iusap mo ba'y sinisingit mo Tuy ramay ko. at kastanda ayan mo anak mo. Awan nga rin makabugang na dinayat ay nidawel tupulos maumas na nabunag ang dugo at
Higalut, mas bangko. Tas maninis, suminisingkit rumanyan ko. Namun kita ang pagubos sa bis. Ala, sana to isapit-sapit nga irigirigi sa akit awanan admin ko na ni Catherine Escalona Cantor. Ala kakapsat kan gaya magyaman ti para buyayo apo. Ta agramid kami iti ada ubra kami mamay-may. Agtudok-tudok kami. Bye-bye. Kakapsat tabuyan tayo ni DJ Arnel Takmo ko nakaredin. Agaram pa dek isuna. Thank you very much for watching. May isang milyon na po nga oras ti na-consume kayo. Iso nga thank you very much kakapsat. Thank you. Admin Maribel. Ni Kati, ni bye-bye, ni Gina Bailon, kastamat kinilya ni Domingo, ni Glenn, ni Risa Sebastian, nagiti napipintas nga admin iti kayo nga Facebook page ti Liwliwa, ni Insan, hello bye, Insan Eloisa Molina, kastamat kini Insan Jasa Juan Julian, Juan Julian Suniga, happy watching. Napalabas ni Lloyd, okay, umayin na po ni DJ Mel, ada ni DJ Arnel, umayin ni DJ Arnel, aglaybon. Bye-bye! Thank you very much for watching.